Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amashyaka abiri ya mbere akomeye iry'abademokarate n'iry'abarepubulikani afite amakenga ko amatora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha ashobora kubamo amakemwa. Amatora yo mu bihumbi 2020 yakanguye abanyamerika ku buryo budasubirwaho ku buremere bwa demokarasi yabo, bahereye ku myitwarire y'uwayatsinzwe ariko wanze kubyemera ari we Donald Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepubulikani muri aya matora yo mu bihumbi 2024. Natekerezaga ko itora ryari mu buriganya k'amajwi yaryo yibwe. Nyuma y'amatora yo mu bihumbi 2020, Trump yakoze ibishoboka byose kugira ngo abe ari we utangazwa ko yayatsinze, kugeraho abayoboke be batereye inteko ishinga amategeko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 bashaka kuyibuza kwemeza insinzi ya Joe Biden. Ubushinjacyaha bwarabimureze, ubu urubanza rurimo rurakururana mu nkiko. Muri aya matora yo muri uyu mwaka abarepubulikani barega abademokarate ko baba bategura kuzatoresha abantu badafite uburenganzira bwo gutora no kwangiza imashini z'itora kugira ngo zizayobye amajwi ziyahe abademokarate. Abademokarate bo barega abarepubulikani ko baba barimo bategura uburyo bwo kuzabuza rubanda kugera ku biro by'itora no kuzongera gutambamira ibarura ry'amajwi n'imirimo yo kuyemeza. Ariko Visi Perezida Kamala Harris, kandida w'abademokarate, avuga ko azarengera ubusugire bw'amatora n'inkingi za demokarasi. Guhera ku ihame ryo kugendera ku mategeko, kugera ku matora yisanzuye kandi arimo umuco, no guhererekanya ubutegetsi mu mutekano n'amahoro. Si abanyapolitiki b'amashyaka abiri ya mbere akomeye bonyine bafite impungenge. Serena Stewart ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango wavutse mu 1920 i Washington DC witwa League of Women Voters, uharanira uburenganzira bwo gutora, by'umwihariko uburenganzira bwo gutora ku bari n'abategarugori. Yewe ni ugutegereza tukareba, ni ukurindira ikizaba, ibizava mu matora, uko rubanda bayiyumvamo, niba hazabaho imyigaragambyo, no kumenya niba izarenga umurongo ikava mu rugomo. Reka nizere ko bitazagera kuri urwo rwego. Komisiyo y'igihugu ishinzwe guhanahana amakuru yerekeye amatora mu nzego zose ziyashinzwe, US Election Assistance Commission, yemeza ko izi mpungenge zidakwiye kubaho. Isobanura ko abategura kandi bazatunganya amatora biteguye neza kandi bafite ubunararibonye buhagije.